할렐루야. Zora kolok man ya gulo tini hain hai life of financial man piuka. Hallelujah. Sab lain tong bai. Praise the Lord. Tini kai torwana ma singsa ke hamare khaya thangi tongo. Je nai tong nai borok hamsa jak kai torwana ma singsa ke hamare khaya thangi tongo. Te sabo tong bai laino. Hallelujah. Praise the Lord. Question hai ke sengmung tini ni obono tangi sing Jisuno nang. Yes tini ni sini sengmung. Kabang ma zorao obono sengjagi tongo hai kaba obono tini borok confuse. Seng normal sini life tongui tonglayo, sawi tonglayo, samung tangi tonglayo. Tangi Jisuno nang. Tangi Christianity, tangi biang patani. Religion rok nei kabang ma question pai tongo sengmung kabang ma borong thani bo kabang borok o Arabindu tamu daily kaitor Jisu ngyani sogyani nei kabang ma sanai bo sai tong laina sabuni bagino kabang ma question te kabang ma je face khai tong mani aborong no tuino fadi je mansak solution of pai sing solution hai ka ba buzilai ma phasing sing thanglai ya tangi sing Jisuno nang. Hallelujah. Praise the Lord. Naidi borok bofuni simi sengjaka nei tomung no question raise khlai ka ke perfect answer bible simino sing mano. Hallelujah. Tekubon thayaro sing tamo answer man ke borok makrani engkapo hai kaba tekubon ni engkapo ama hairong no man proper kaisa definition hai kaba kaisa seng ama hai ke sarai pro mainya piaba elamba ko simino ama hai ke sijak tongo puilao dangai ma hanai borok krok sa tongmani apu kaitur bai thang bo yak bai sanamani yagulo bini bekreng nawi bini yang barani bekereng nawi berinyo sanam kani sau pia banai ne mana wut changra ya ko buino bahagian mala nai ni celarong ni yagrani bai debrani bekereng same ya yes obon ko bui kok celarong ni je khaklab ni je bekereng tongmani tomung lo cela rok nai tong gagan rok check lai nai di ni bekereng khaksa ni kongsa kom tei hingga ke kongsa kabang ama ke nang rogan khaksa te khak nang kam ke cheri nai nei di yak bai phan sa nai di hai ka ba medical report phan nai di taw ba medical report hisabe google tongo google search kai nai di je chalarang ni ribs hai ka je bekreng abo equal da yagra debra soman da check lai nai di hai ke elam ba je sajak mani chalani bekreng nawi beri sanam jago abo kubui kok. Hallelujah. Praise the Lord. Celani bekreng nawi beri sanam jago abo kubui kok am prop sing man kan ke edo mana arte kuno confusion ani kri so sorry. Hallelujah. So tini obono sengmung tangi sing Jisuno nang thasing obono sajaka boroni pai borok confused tongmani baksa makrani baksa orani piaba sarai ing dita bungdeng nang sarai ke saimandi borok abo haino hani peplei paya yong ni bo nya makrani bo nya obo tamnai baithang bahaino bo asai paya bono sanam nai tongo. Hallelujah. Bono sanam nai sabo male abo subrayung kaito amen. Poito khlaine ro hamsaja tomuno poito khlai maina kungke kokri nang salsa bujina yabon. Hallelujah. Praise the Lord. So, ojora kahamo ang obono oje borok hanjak nai rok
baithang kaitor bai sanamjak tongmani tangi tini haina hai special ke honsiwana tangi haina hai Jisuno nangphi haika tangi kaitor nangphi bo baithang se kaitor bai already sanamjak hunke tangi bo haina hai tini kaitor nangphi obose sungmung hunke tangi bo Jisuno nangphi Bible sijak tongo borok kaitor bai sanamjago haike tini borok rong no haina hai tangi kaitor nangphi Hallelujah praise the Lord already kaitor bai sanamjak mane ba tamba kaitor ni andaro so tangi tini haina special ke borok haina hai kaitor no yasak na nangphi receive khlaina nangphi obose sungmung hunke Hallelujah praise the Lord naini especially in India tongnai rok belai confused in the sense tamo asai fruni simi obonomang sungnogoi phayo gobang ma religion ang bumung mention kanya thangla religion ni sagano sung sarai ke nogo gobang ma lekha baya religion India wasung abon bagai tem confused teise a religion bisungo tabo Christian no kaise religion no khobjak as a constitution no as a rules and regulation no ara aboni bagai temo confused ongo tini borogrok hallelujah praise the Lord kaisa religion no phano ang abo hamya hana thangya religion abo bini phasingo religion haikaba je dormo mani abo bini lamao tongo hallelujah ang kaisa dormo no kaisa religion no phano o religion hamya o religion belaino sitra aba ke sana thanglak ang tangi male religion abo bini thayo hallelujah praise the Lord phiaba tini problem bor ong male Christian behind kaise religion hisabe khobjago as a rules and regulation haikaba as a Indian constitution haikaba worldwide bebak jagono Christian behind kaise religion khobjago that's the problem abose main problem phiaba as per Bible ang kaisa thayapano Christianity is a religion ni ang sijak dugyako but Christianity is a relationship khnele ang sarai ke noka hallelujah praise the Lord oh halok se that's a halok tasingo bang saka borok mukhrani bo phaya hani bo peplai phaya mungsasik yong ni bu engya borok no snamnai tongo hallelujah proman boro noka kaitor snamuni sawo ঠিক আছে kaitor snam ka mane abo believe khaya pan ka naga bo sijak khana ne but aro ama hike be explain khajak tongo bori hinke chelani bekereng ni tiklai snamjak khani sawo phiaba chelarong ni je khaklam ni bekereng no debra yagra yaksi sing lekhai nai ka bonnogo khaksa phaisingo te khaksa phaisingo abo equalia kaisa phaisingo kabang te kaisa phaisingo kongsa kong hallelujah praise the Lord so oro confirm kaje yes kaitor je borok no jemne snamo huni Bible samani obo practical obosun nogo hallelujah taw me ni gatamo sorry current thangado ang torch arrange kaisa ganao norok khanai tongdi hallelujah praise the Lord current thangpai do so ang kamio tongmani ba current fluctuate anggo haikaba disrupt khayo kokre am bangin ganao torch light najak so abuno question tamo jaga main sini saiman jak nai tamo ge tini tam nai di tini jepro Jisuni kok sawo borok abuno religion ke nasigo abuno dormo ke nohoro abuni bagi se problem khoi tong tini jesa thayapno jepro Jisuni mungno sawo afro borok phaisa jau ka dormo salainani phaisa jau ka disturb khaina bagai phaisa jau ka tamnai ketal niyam tlangnani bagai oba hake borok ni thani bo bokrogo habo hallelujah praise the Lord asai furni simi nang saksang no all religion ni se ang ni gosi phaimani haina hai te kaisa jaga sogoi pinani hake te kaisa jaga ma thang pinani hangke abo takaisa bkhak mithiki phaimani hai society wo nukhungo hallelujah aun bagin jepro Jisuni kok sawo jepro Christianity kok sawo kabang ma ani personal experience kabang borok tam sasai man ani babu thaigira thang ani ama thaigira thang abni yagulo ang Jisu phainai awa hai response kabang ma thayo ang nogo te no simi nogo ama haya te practically ang so saiman ka hai ka ba practically deal khlaijak ang kabang ma kamio kabang borok bang saiman
Tangi tini borok rok hake kok masa male borok Christianity no tamo huni nuk male religion hisibi nuk nai nota. Hallelujah. Tangi nuk yang nai ba. Je jaga government se declare za Christian mahini kaise religion. Not only government worldwide jotoro bahkin accept kaisa Christianity is a religion. So nung bahai no kaisa dharma tongmani tabute kaisa Christianity dharma phainan ka bezo abo khusinai bile loko lasimong nani kirisinani bile society tam sano no kirisinani. Hallelujah, praise the Lord. But elambago Bible obohai nei sijak taisa laisa padkre Christian is a religion nei. Hallelujah, praise the Lord. Tangi religion ya ni tabun nung sungi mano. Tangi religion ya Christianity ni nung tini question raise claim mano. Nini babu bai nini relationship abuke dharma diba. No, it's not a dharma. It's a relationship. Abun nini halok se bupa bai besani halok. Abun nung dharma ni mungriya. Ara kuno condition kere. Nung je sekpan gosyang itu ni omani babu ya nei. Abun nini babu no. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nung je sekpan gosyang di. Nung je sekpan gosyang di. Omani babu ya nei. Nung gosyiteng nini babu abu babu no. Hallelujah. Praise the Lord. Kung zarawo omah incident bongo rape rock like langka ay ka ba rape rock like mani yagolo charai phan ngai thangka. So recently sing kabang ba rape mani case kanai tongo kabang borok abonoti protest ko klai tongai. So tabuk buma to saimano bu phasabo busa siniyangi mano bu phano buma to simon bla bu phasabo. So tabuk abu pha bai je busani relationship abuke dharma diba. That's a halok relationship. Abu je sekpan nang avoid khanya nai di je sekpan gosh yang na nai di nang je sekpan try khai di wani babuya ni sanani. No, abun truth abun kubui. Hallelujah, praise the Lord. Same obahay no Christianity ne dharma honai religion honai tini kesengai tonglai mani abun haikeno seng saiman lai pori lai silai phaimani ba o jagan tini gorborngi tongo je puro Jisu ni mung sajago kobang borok tam sanai. No, I can't change my religion. Angan dharma slai manglak ni sanai. Hallelujah, praise the Lord. So naidi abuni bagino tini asik phas nangi tongo. Tomung no dharma jinis sangsara kari hingangkale phas nangla khamo asa problem ngla khamo. Hallelujah, praise the Lord. Kobang borok tuino khulumui no ang dharma khlai ni sai tong anam mo thangnai ni sai tong bo phangno khulumui no kobang borok sai tong anam mo thangnai ni sanamjak mani ba kan no mo thangnai ba a tuisani tuino ba kan mo thangnai ba ka save khaijim bo no. Hallelujah, praise the Lord. Bosano sab save khlai bo phano save khai jotono bo phaganang je nai tong nai rok bo te iyagulo naine rok ba haino jotono bo phagna kebo bo phasaro jaga asa yo sungsaro jotoni bo phatongo. Hallelujah. Nono nini babu je sekpano joli jagi tong to nang draksanai hinai nin babu jol jagi tong phano nang tomung sitra tong nin babu jol jagi tong phano nini babu nono nok ni tiklai ro horia nini babu nono tam khlai hamjago te sarui tono je bebak nangmani bebak no supungi tono. Obono kubiko ang nogo ani personal mokol bai tamnai an mokol bai thangkangma nijini busa drugs awoi tamdan tablet rok dahan drugs rok da sawan kabang tomong sitra tongoi mukhang sitra suka nukhungni jeo tomung kosogri khibbaika hyper obu pa hanjanai tamsa busable. Yes, buni mokolo joli uhni phuno pano busable abo ani ang bahaka pono yakare na ni saw. Hallelujah, praise the Lord. Nini sengsani babu se nono ashike hamzago saya khlai phanaso nono accept khlai tongo haken nono ano o borok do phano puila ya phangni simi snamui ya prisheri tu nai o soisini permanent babu
bosno bushke hamzagi tongna nang abono saimandi. Hallelujah, praise the Lord. Yes, okok tini kema boroni bokrago habgalak hunjo bo habgalak tik khanana musung jagalak gabang ma comment samyo phaya thangi dong ang saiman. No problem. Ang okok sai tong mai bai betom mani tong ama hai buya. Hai keba tamnai khorok so sangano rang subai tong okok sanani bagai ama hai buya. Hai keba ani mungsa personal kun benefit kriyo bai. But okok khnawi nang buzi namani bai nini le benefit tongo. Ang benefit man ka okong na accept claim money by so a benefit manjak ni bagi no without any condition kebo dagi ja kebo na dagi ya we no tini okong na ang willingly no rong share claim tongo. Hallelujah, praise the Lord. Tamo okok obono jeng hani peplay paini buya mokrani buya jeng no sanam nai tongo o sanam nai kaitor by o je borok dofa hai ke borok hanjak nai rok Chalai matangka, but senamai sabo kaitono, but chalai sabo borok baitang salo. How many Simon? Gotong Simono, kisah bisa Adam Eve ni kebang borok, goshenan laya pano, o Adam Eve ni kongno buzilayo. But hai sakapu, sibu bai pem log zak pai kapu, ani kebang ma salai mani, kok bai kok kena lai letong layo buziu, kisah bisa le buziu. Yes, kaitor borok no. Kaitor borok no haino wes ke khiklai khibira honani bagai sanamani ya o sungsani authority yafare rezak borok ni thanio. Hallelujah. Adam ni thanio na computer tongo na calculator tongo na khata tongo na kolom kongsa tongo hai phano sungsani joto malmatani bumung bini thane record tongo. Joto phano hindi yong sakuk sandi bupang wapang hindi sengsani joto mani ni record Adam ni thani tongo abo kaito be sanamjak o Adam ni thani tongo. Hallelujah. Adam ri kri tong mani sao. Yes, obono sangka ngo buju. Adam je pura abbo thaino saka kaito tasadi ni bono je dagi mani a je buthaino bo saka kok norka tamungka lasimung hai ka bo ri kanna ni bagai blai ro kholok ka ni sao means tamo aboni slai sikang bini sago ri kang sapano krei hai pano se busu ke kaitor bono glory ke sanamjak a glory bini thani lasimung se tu phaya phiaba jepro bo kok na ya hangka afru tamungka lasimung sok pai kya. Praise the Lord. Nini babu bupaja sekpano suak nengkrak ngteng bupaja sekpano biri nengkrak ngteng bupaja sekpano tomung sitra tong na ngteng nijini busano ke khoroksa bupa biri nengdi suak nengdi tomung sitra tong dihni phreungya obono kubui kok dini rap khaine rongno bathana bagai ko borok sai tok laija bono hang mak laine bono tamnai sasti mar nai hne Piaba oze rap klainai ni bupa waishapano bonop sayaku neng tor kangke berino tangi rap khlai di nini dol pal tlangi rap khlai lai di hne a bupa bono waishapan phringya. Hallelujah. Praise the Lord. Adam jepro a buthai sawi tongo kaitor bono mana khlai man khamu yada Adam nolang tasadin chairabo borosara tangi tongka kibidik kini mangkamu na yes mangkamu. Hallelujah, praise the Lord. Kebang ma besarok buma bupani thaniwo beskango belaino kaham ke phunung na nailayo jepro buma bupa krei jepro guardian krei aprung ke Kebang mas hamung sitra wo yakero wo. Hallelujah, praise the Lord. Zeborok acting tongnai acting tomung tongnai aborok jeske pono bo sitra aseng nai. Sem ama haitang thuk hne kaitor Adam ni thane full authority ya fare reka. Sengsani authority bini yago. Bono already sajak nang tasa dia bono. Kaitor musuh ke mana klaimano but kaitor bono freedom rezak. Hallelujah, praise the Lord. Nini babu salbusung nin logi tong nai ba
Jadi salsa mah botong aja babu logi kiri. Ngen ini babu logi tong terus min neng samung kaham klay nai. Min babu logi kiri pun neng samung kaham klay adi ba. Klayo. Hallelujah, praise the Lord. So korok sa borok saya ke yapri shemani bay. Tabuk sengsani joto borok. Tamu hun male asaya wo yapri shewi tong layo. Aba haike no himi tong layo. Pa neng ke kaham hai jani norok ano sanai tabo ano o Arabindu no sanai. Yes, ani bahai no saya tong ko bang me eri abo. Amo shitati shitati ko bang ma tatal ko kai ko musa sak sajak tingi tango. Saya klaijak tingi tango. Angke sila kaham aba haya. No. Tini je borok ro o rap klaina no botana nangnai hang klaina nangnai ni sai tong layo. Borok aja sai tong na ka sida sadu borok ke kaham aba haya. No. Bong thani bu saya tongo. Saya kisah kotor, kisah kebang ngai mano. Sikon kotor ngai mano. But saya no. Sumsok no. Hamya no. Hallelujah. Adam no kai to rasuk authority ri sangsar ya phari re mani Adam sak nangjaglia kai to ni kong no khnaliya. Tamungkha ase glory sangsar so tongoni kamai thangjakabo. Gatabuk o sangsani borok sabuni buslei. O Adam kok khnai buslei. Sini siang nai bu phase kok khnai ang ba besar ke borok kok khna sinai ba. Yes. A kok khnai ne mari tabung nukjagi tongo. Rap khlailai tong layo. Shikok ongkhori tong layo. Borok bothari tong layo. Punugui tong layo. Thokailai tong layo. Segei tong layo. Khoroksati khoroksana suklaglai tong layo. Tangwi. Je chengnai sini babu Adam. Adam dangai pha dangai ma kok khnaya hake bini besarok le busugle khna sinai ba. Aje hamya musungma hake ba hamya khlai mane a buslei to sini thani tong le. So abuni bagi no ozorawo norok nukhna tangi sing Jisuno nangkhani oro seija. Hallelujah. Bible duita mention khayo. First Adam ke o Adam kok khnaya. Second Adam ke o Jisuno mention khayo. First Adam asug authority ya farir zakha kok khnalia bokai to no norkha. Second Adam muni haikese Hekeba belai no basi jakhese o sangsara rohor jaksiu. Bora asai phaiba goai no ko sani sable. Besuk basi jakhana naji. Ke khoroksa accept khailia nogo habrui bono asai thini bo subalia. Boro goai no ko se. Sabuni nukungo mistri khlanya nukungo se. Sangsara mukulo respect re Jisuni. Without any kono special tamnai oma hai bini bagai arrange khlaijak kri. First Adam thani tam tong. First Adam thani authority tongo. Sangsar ya pharjak bini thani wo bebak. Second Adam Jisuni thani tam ya pharjak ka jepur bo sangsara phayo nothing mung sapano ya. Hallelujah, praise the Lord. Nini bagai bokhti musuzakha. Nini bagai hamya sajaka bo. Nini bagai bokro sakau thikya. Nini joto chaya abebak bini saka boru zuinakha. Bu phaje dagi mane kaisena pon bo ihi hunliya. Hallelujah. Praise the Lord. Tamungkha thikya saltamni yagulo thangi pasaka. Amen. Hallelujah. Tamu katabu tangi okong nang sawitong. Tangi okong na tini sawitong ni norok ano sengnai. Hallelujah. Tamu nukha. Jisuno jepro kaito nasika tamu nukha. Wow. Ani second Adam ani sajla. Ani kok khanaka. He is obedient. Bo perfect. Sangsara asuk borok engkha Adam ni pore ba kebang ma leader engkha Abraham engkha Moses engkha David engkha Joseph engkha kebang ma Solomon engkha kebang ma leader engkha phia ba perfect ke kok khana nai sabo male Jesus Christ se. Amen.
할렐루야. 긍마 저러고 바이벨로 바인 긍마 버럭 버거나 나이 히말라야 사이만 버러 함양카 버러 tongsitar tong laika amon mang sia thong nyai leo Bible ama hanya hui to ni ma kam le kri ke phun ma kam le no David ni kok bela ina glorious ke sajak Bible lo phiaba o David ni wa hamya ka bang sia tongoro buini bihig no point do bonaka buini bihig bai point do tongka ka bang ma tongsitar tongka David nga kaham ni ang sana thangyo jaga yes David bocha yak laikya 솔로몬이 꼭 사작동고 기아닝 보이 프로밥 사부스 인가 솔로몬 but 솔로몬 바하이는 버스 사야동 막사 사이면이나 디니 사이만디 1000 버리베 보카이자고 그방 하 동석 라게 뭐 랑랑카 아pun카 피양 뭐 바이 탕노 터야니 슬라이스 강담리 사가 앙마 노버스 리피르기 동십라 노버스 리피르 막 라이십라 샤 할렐루야 praise the Lord David no uta nasik di, Abraham no uta nasik di, Adam no uta nasik si di. Tabuk Jisu bahai no ke bono nasik ya, sa bono nasik male Jisuno nasiku, Jisuno nasik matam no ka belai kok kranai, belai obedient ke bono ka. Hallelujah, praise the Lord. Abu di bagino elam bago Romans chapter 10 verse 9 okong sawo. Tamu sa Jisuno subrai ni gosinai. Gethini getang khlaiti saka kaitor bono honi je poito khlainai abrok sepengka abrok methang zakani sau hallelujah praise the Lord amen hallelujah so obviously good news kogno se tinang norong saran layo obuni bagin sing Jisuno nango Adam no bo kaitor tamni saka male nang je dina buthanya sawo theinai te theinai hini sawo 피아바 제프루 바이블 하이 세컨 아담는 뚜이땀 사자가 한 말은 나이디 능 제프루 지슈노 수바이 네 야삭나이 리시브 클라이네 포이토 클라이네 앞으로 능뭐 당작나이 네 사오 아담 따문카 까이트니 꺽나리야 트이나이 그만에 아이야 프리처 버셰시오 피아바 지슈 hun가게 능 트이디 타네 Ani borok ni bagai hini je per kaitor bono rohorka bo ihi henlia o mayo akos torang soiman glak bo henlia bo yes ni yasakina ka kaitor je bono proposal roman heke bono je tagi mani abono bokhnaka aboni bang he is obedient ambangi roman so haidi sajak tongo khoroksa adam ko khanayang mani bai gobang ma sungsani borok rok joto sungsani borok rok hamyawo theimungo klanyani nangkha piaba khoroksa adam Jisu ko khnamani bai joto sungsani borok rok haina hai mathang jaknani lamana manpik ani sau hallelujah praise the Lord Hallelujah. Sabuni bangan tiri kong borok salayo. Tangi Jisu, tangi tirpurani kok saya. Tangi kebang ma hasan lai mani kok saya. Political kok saya ni tini kebang borok message klayo. Te kong kok sawo. Neng tini political klaim mani bay. Haka neng tini mungsasek azi mani bay rangnang umani bay. Tamung ka ba? Yes? Tamung ka? Tangnayo tau pon of trend choli tongko Susan Singh Rajput nei. Yes, bini thani rangni obab the tong. No. Neng hazar kaisa mambai waring ngo bini thani hazar kaisa ya hazar koটি টাকা rang tongo botangi happy ngi manliya. Borok bathaka po temang ka po ni sao. Thik ase bada bathaka bada bathayang saimanya. Kepon tapon ku saimaya ko. Obaga kebang borok oma kotok sori thuitong kebang ma celebrate oma ke thikya. Kebang ma rang nang oma ke thikya. Tamongka. Tini kemo borok sengsane importance layo. Antar dihni samani buya, political kokta sadin samani buya, political tak khala dihni samani bai buya, tapor dihni samani buya, sakri tak khala dihni samani buya, bebang no khala bebang no chik tongo, but tini neng bozagawa empty ngi tonga buksa ngi tonga abono neng saiman dihni samani siyo kogro. Hallelujah, praise the Lord. Tini rangna ento tise bo complete engzaga kotok sorry mathiyo. Tini kebang bor rang ni bagani kapromi tong layo. Nge seng tam no khazaga rang matter ya seng happy tong nani bagai seng safe nani bagai matter nge Jisu se. Hallelujah. Neng jepro Jisu no receive klayo as a your personal savior. Mothangna hisabe subrai hisabe jepro neng goswi bono receive klayo. Apro neng special. Amon bagay Colossians how you are complete with the union with Christ ni so.
Yes, we are complete. Sung tabu complete se. Nung tomo na Jisuno receive kaya. Yes, subray hini goshi kangke. You are complete. Hallelujah. Praise the Lord. So misunderstanding tangdi. Why should I change my religion? Question takladi. The Christianity is not a religion. It's a relationship with your permanent Father. Nini sengsani babu salsam nono ya kari kelang nai, but nono senam nai tongo neng poito klaiteng klayateng, but neng saimano kong no, hyper neng neglect klai tongo. Abo nini say, nini wish as you wish, where you want to go, go. Neng boro thalamusung tangdi, no problem. Nini sengsani babu salsa pai tang nai. Piaba nini permanent nono senam nai tongo neng saimano, neng so obos buto haike acting kai tongo, but neng saimano. Hallelujah, praise the Lord. Simple ka nang nai di nini babu ni saka na ka nang tam nana hano. Nin nana ni bini babu tam nai awal pare ekrekte nini babu ni saka nin nana ni saka nin nana ni saka sakate ruk sawi thange kaisa jaga to sogine ble kaisa thayo to sogine ble a thai sabo mole abo adam kaitor snamir mani a puilani borok a adam no sogine nang accept klaiteng klayateng nang arono sogine abon kubiko. So borok by the kaiton relationship, it's not a relation, it's a relationship of a heart. Ang dormo chance kay maglak ani babu thiyateng haini gateng, don't waste your time. Nang khanata mong nang saimanya. Sengsar je urung itongo tuma virus po abu simia virus temo virus double virus final tangi tongo. Tini nang relax nang itongo ban kundri fainai bangla kotor fainai nokha klai thangnai athugiri klai thangnai o sengsar doloi ki bijaknai ani tongbla ani haibla hani nang sai tongo ma ani enough store tongo rang tongang paise mano ay bai nini rang pai thangnai ab belu kri. Hallelujah, praise the Lord. Lama kaisaro tabo sengsar kaitor bai sanamjak borok kaitor bai sanamjak nang mokol bai je nuk mane aba kaitor sanamani je mokol bai nu je abo ba kaitor no sanamo nang accept klayteng obono kubiko. Hallelujah, praise the Lord. So aboni bagino nang tongno accept klayke hangke you are very much special nang belanyo special nang belaino kaham buinana hamya ni mano but you are good. Hallelujah. Praise the Lord. Beri koroksa tam tongmani male tomung sitra tongnai tongmani Bible kok sawi tonga. Tam tongi tong bo tomung sitra. Kebang mat sela bai bini affair tongo. English bangke prostitute honjago. Bangla bai tam besha rok han saimenja. Prostitute. As already Jews rok tamungka as a rules and regulation aba ke tomung sidra tongi manjangne rong tam khlai male holong khitari ma butharo haike tam laikya ab je tomung sidra tongnai prostitute ni uklogo khaprum laikya refrig laikya holong khitari buthana bagai reading laikya apro Jisu phai sok paikya tam salakya borok o borok tomung sitra tongka prostitute tongka bono holong khitari ma butharnai apro Jisu tam saka thik ase buthadi no problem tomung no wai saphano nang saya khlaya ku hungkangke thani bono holong khitari tabung nor buthari khibidi wai saphano nang tomung no saya khlaya ku hungkangke o je prostitute tongnai breino holong khitari buthadi ni Jisu dagiwi rekha borong no phiaba nainyeman tam nukjaka kebo phano holong khitari buthana bagi jugong niya jotona aroni kutului thangbakya sabo ajaga torokha male Jisu simi torokha tei sabo male aje prostitute tongnai brei sabo bono holong khitari buthana bagi jugga jorawo Jisu simi se bono holong khitari buthana ni bagi juggo phiaba Jisu bono ta butharka no bo buthalia tam saka thangdi nini saya nakar jaka o saya no nangte repeat ta khlaise de nini saya nakar jaka ni Jisu saka bono. Hallelujah, praise the Lord.
nang saksang na guilty feel khlai tong mano I'm a rapist nei hai ka ba ang siko hai ko ang saya khlaijak ang ama hai hamya khlaijak nei don't feel guilty saya khlai no mano nang adam ni puila ni borok saya khlai mano ke nang bo saya khlai no mano no problem nang tabo a saya na saya ni sai manoi jishu ya prishana bagai tiarda awasik sengmong ka gan ni thani bo nang rapist da borok botharjak da busuk siko kotor busuk dagai kotor bo khoro busuk borok botharjak ang saimanya whatever you are tabung nang jisuno receive khlanya bagai ready da opposite question kotor hunke ajorawa aje berai prostitute botharjak na bagai jugobo ba jisu bono botharlia jisu bono tam saka hunke Tangwi nini saya na karja kari sao same tini bahaino nang tomung no o jisu nang sani subrai nang sani muthangnai nang ano na karkha ang tini ni simi nini se hni je puru nang goshiwi phaimanai nini je sikpana saya kotor pahar hai pano kusuk ngra sitanga saya abono botini no na kari nai hallelujah already na karjak bo 2000 বছর ni salai sekang tini nang confirm na musung ke nang ya presimi sewi na jisu wo jisu nang sani subrai nini bukuk bai sadi nang jisu nang ani subrai nang no kathang kai to ni a soi songdari susu sajla nang no am thang jak muni lama nono ang poito khlayo nono ang receive khlayo nono ang subrai ni gosi hunai nang nini bukuk bai ke sadi hallelujah praise the lord Jini buku gasi ke pantongo, Bible sajak tongo, rong no yang nane ayang naro terang na bagai baital nango, arong sok zak nai nango, abo kiri hingke neng yang nane ayang naro tangi menya. Sema bagai no, sengsara jesek pano, oromoro jesek pana hamya bai koplong engteng, neng tomung no jisuno yasaka hingke nini bukuk bai, je bukuk bai goshimani a je kok abo sunno o hamya ni kaham position telang nai. Hallelujah. Tini kema borok sanai. Kebama Kristen tongmula mai mase klai tong kanai naidi obo pholani kok sawi tongo nini busak ni kok sawi tongya. O busak no nang jesek pana kaham ke sajuk di jesek pana nang berai nai thok sala nai thok di nang salsa ya kari mak lang nai o sengsaro sabo kaitur bai tongi nai sabo aham yaw sogi nai male pholase. O phola thiyaja. Kya ba phan buthari me yabono thiyajat ke sanamjak seobo. Hallelujah, praise the Lord. So abuni bagay nasa ko kabang ang sanani tangya. Tangay ng Jisuno na angge, abuni bagay nyo nango. Religion huni ng Jisuno ya prita sade. Nang tomo na Jisuno tapo na religion huni tongko. Christianity no tapo na religion huni tongke. No, nang ya prisya na tongde. Nang Jefros haimano, it's not a religion of a halokse, of a kaitor by, ani halokse, ani babu, permanent babu kaitor by, ani halokse, ani relationship se huni Jefros nang haimano, apros nang ya prisya di. Hallelujah, praise the Lord. Nini babu bai, nini awokun dino religion ya aba halok se. Hallelujah, praise the Lord. So padi abuni bagina ang tesa ko kolok sanani thangla. Tini nor kabang buji kang saimano. Tawana bujiya kung ke nor ani contact number to nuguin tongo nor call khaidi. No problem. Any person nor call khaimo nano. Hallelujah, praise the Lord. Zaman sakang norok no buzina sai tok nai try khai nai. Obole kubikok, o kubikok tamohon male neng Jisuno nango. Neng Jisuno nango. Praise the Lord. Neng Jisuno nango. Hallelujah. Obole kubikok neng Jisuno nango. Neng nugui tong mani nini control kare leaders ni control kare obo control khaine kai tor simisi hallelujah praise the Lord nai de tini ka ang masai tok lai tong lai bahai ke virus ni yogui mano honai ke bani control tor tong ba no neng jasek pan control khaina nai de neng control khai mania hallelujah praise the Lord control kai tor yagose tabuk a control khlainai kai toni thani do nang phaina musung hai ko bo sangsar kesengi song obose tabuke nang tomong no sangsar no ani beba khnai nang goshiwu te o sangsar nang kesengi tongnai
your wish tongdi no problem nang o sungsar na kesengi tongdi o sungsar boy tongdi nang rang ganang bongnai nang gari ni malik bongnai nang belai no precious borok nai celebrity nai bebak nang nai nang o sungsar o but control khaine ni thani je pro nang sok pa na afro se nang special control khlaiman ya sungsar ni leader ni thani o nang depend khlai tong hong ke your wish thangi no problem normally sing the leader ka hamko khai ka leader sabno male prime minister no hono leader hangke tamne president rashtrapati no hono borong ni sidu miat tong namle only 5 years after 5 years borok bukri kya after 5 years nang boni sinili atai that's abo sungsani niyam limited sungsani leadership abo limited sungsani phan abo limited sungsani bororong ni gyan abo limited but kai to simisa unlimited bini hamjakma unlimited ar condition kri a condition kri ni bang tini bondono yafa kwar ke pehli ringhori tongo phaidi nei hallelujah praise the lord hallelujah sabuni bang guilty tangdi neng soi kathang kai to ni family o add nga mo sumong ka already neng family o add do ang norong no tabo kai to ni family ni haksal ni ang no sanani thangya neng already kai to ni family no tongo already neng kai to ni family o just neng tamo saimara nang male family o tongphano baksa family o ma hai tong nai di bu pha bai tongo bu pha bai keri o hai tongo baksa busa tamba bu pha na ya keri bai thang saisung tongoi tongo yo je pro haine hai bu pha ni no khongo phai piro apro bu pha bono accept khlai piro borok thansa ka tongoi man piro semo bahai no tini nang kai to ni no khongni borok nang kai to ni busa but nang kai to no pokjagi saimen je siniyange haksal pha nang tong khana tini nang sinika ba saiman ka ba phaidi ni babuni family nang app phai pidi bonno safe and secure ke tona musungjago nini phan katimong joto knowledge wisdom understanding our boss simisi amen padingga segang te kokolok sana tanglak asung siteng ang norok je nai tong nang bagai prayer khanya musungo fadi sungjo to mangke mukumdi mugung yapon kun problem kre hallelujah thank you lord hambai afa nang asike suna hamjak mani bagai nini hamjak ma asike kebang abo sungno safe and secure ke tono lo sangsar je sakpana kahamngi tongtheng abo limited but soy unlimited phan ganang ko authority gana mathangai toni manai safest position toni manai abo nang simis lo mathangjak mong ni aron se joto kaham abo ni aron simis phayo ang kathang tini ni jari se jeng kathang ni jari se nobar mani tongmon ni jari se chamung mani tongmon ni jari se borok buddhi ganang ni saksang gosiwo yangla bthai thaisa thairena ni surusa phan krei bo phangsa sanana ni surusa phan krei pheban lord borok tabuk phan no siniyangi tongkai ke nang borong thaniwo kok sade bongno bujire dilo jeng borong thaniwo mungsa control krei joto control ni ya phau simise bebak ni thani ya pharolo je khnai tongai tini borok belai hamsaja borok belai precious nang borong ni langmo katal blessings rena thangi tong katal hamari nang rena thangi tong narabani bage hambai kabang ma business khlaine rabo khnai tongla borong ni business no expand khaina thangi tongo kabang ma tala rjagi tongmani income source a income no nang tala phiogoi nang borong thani abundantly nang bless khaina thangi tong lord no hambai aboni bage kabang borang deher sakrub jakoni kabang bemar baike kelai tongkhana nogo pheba a bemar okno nang hamrui tong lord norabuni bage hambai lord nang asike naikoli tuiduri tongmani bage nini hamjak mong paiflaya nini khairuk mong paiflaya nang kha permanent kaitor nang simisi kathang kaitor nono karite ke lob jama bage juggo kre nang simisi hallelujah thank you father god nang asike hamjak mani bage bebak nin thani ya pharo bukra jisu nini mongbai sa hambari san amen getina sana siteng jotona hambai